Rascvitali jablani kruši. Pozdrav svim Airsoftterima. Dobrodošli u pilot epizodu na kanalu Mali Rus Airsoft. Moje ime je Zlatko i danas ću vam ispričati ukratko šta je Airsoft. Virus nas je naterao da ostanemo u kućama, tako da dok god ne možemo da izađemo na igrališta, videa ću snimati u kućnoj varijanti. Što se tiče Airsofta, on ima propisana pravila i zakone. Ovo ću morati da vam pročitam jer ne znam napamet. Airsoft je bezbedna, nenasilna, strateško-taktička igra koju širom sveta igraju stotine hiljade ljudi. Ona ne propagira rat i oružane sukobe, to je samo igra. To jest rekreativno-takmičarski sport u kome se koriste replike vatrenog oružja koji ispaljuju kuglice prečnika 6 mm. Pravilnik koji je doneo Srpski Airsoft savez kaže da Airsoftom mogu da se bave sve punoletne osobe koje to žele i spremne su da se pridržavaju ovog pravilnika. Airsoft igrači ili Airsofteri ne predstavljaju nikakvu vojnu, paravojnu, političku ili etničku grupaciju. Licima mlađim od 18 godina je zabranjeno učestvovanje na Airsoft susretima koje organizuju članovi Airsoft zajednice Srbije. Ovaj zakon je donešen iz bezbednostnih razloga, punoletna lica odgovaraju samo za sebe, dok za maloletno lice bi neko drugo lice moralo da bude odgovorno. Na svakom susretu vi potpisujete da ukoliko vam se desi bilo kakva povreda, odgovorni ste jedino vi, nije odgovoran niko drugi. Zakon o oružju i municiji Airsoft replike svrstava u D kategoriju oružja. Šta to znači? To znači da vi D kategoriju oružja ili repliku možete kupiti sa navršenih 16 godina i tu pušku ne morate prijavljivati u SUP-u. Ali u slučaju da je transportujete negde, najčešće od kuće do igrališta, morate je transportovati kao da vozite pravo oružje. Kuglice moraju biti izvađene iz magazina, baterija mora biti izvađena iz puške, puška mora biti odložena u koferu, kutiji ili torbi u gepek u kolima. Evo je bio neki zakonski uvod u Airsoft, toga se moramo svi pridržavati. Dosta ljudi nisu čuli za Airsoft i kad im kažem da se time bavim, najčešće je pitanje a šta ti je to? Srećom pa su čuli za paintball, onda kažem da to vam je slično kao paintball, samo su malo drugačije replike i drugačija je municija. Kod Airsoft replika idu plastične kuglice, kod paintballa su one punjene bojom. Da naglasimo, Airsoft nije još uvijek priznat kao sport. Da li će biti, neće biti, vidjet ćemo, ali još uvijek nije zvanično priznat kao sport, iako ima sve odlike sporta. Ajde, poredimo sa fudbalom. U fudbalu imate dve ekipe, u Airsoftu imate najčešće dve ekipe. U fudbalu te ekipe nose određene dresove da bi se raspoznavali, u Airsoftu također se nosi određene uniforme i oznake za raspoznavanje. U fudbalu imate sudije i VAR, ovdje imate organizatore, moderatore i admine. U fudbalu imate rekvizite kao što su lopta, golovi i korner zastavice. U Airsoftu spisak rekvizita koji se koriste je dosta duži, znači od obavezne replike i zaštitne opreme. Tu su onda radio stanice, Airsoft bombe, dimne bombe, vozila, štitovi, lampe, kompasi, mape, u zavisnosti od samog scenarija koja igra i gde se igra. U fudbalu imate propisan izgled terena, u Airsoftu nije toliko striktno propisan izgled terena, ali mora se obezbediti neki deo gde će se susret održati. Pre neke dalje priče, želeo bih da naglasim da je Airsoft pre svega džentlmenska igra i igra fair playa. Kada vas kuglica pogodi u bilo koji deo opreme, podignete ruku, viknete hit pogođen i postupite dalje po pravilima igre. U nekim slučajevima je to izlazak iz igre, nekad je vraćanje u spon, nekad je čekanje medika na tom mjestu gde ste pogođeni, ali svaki pogodak morate prijaviti. Rasprave i svađe su najstrožije zabranjene, a do njih najčešće dolazi zbog neprijavljivanja pogotka. Ovaj video je namenjen početnicima, pošto sam i ja sam početnik, ali na ovo pravilo bi mogli da se podsjete i mnogi iskusniji igrači. Još jednom, kada vas pogodi kuglica, vi ste eliminisani iz igre. Ukoliko niste sigurni da li vas je pogodila, bolje prijaviti nego ne. Moj savjet. A sad da kažemo koju i o replikama. Najčešće replike su AEG,
Airsoft Electric Gun. Kao što i sama reč kaže, unutra imate bateriju, imate elektromotor koji sabija klip cilindra, koji nateže oprugu i klip cilindra, zatim povlačenjem okidača opruga sabija klip i vazduh pod pritiskom izbacuje kuglicu. To su najčešće jurišne puške ili neki poluautomatski snajperi. Čak u stvari ima i pištolja koji rade na ovom principu. Druga grupa su gasne replike. Oni u sebi imaju smješten rezervoar gasa, koji je najčešće u šaržeru ili se nosi dodatna boca. Gas pod pritiskom izbacuje kuglicu kroz cev. Kod gasnih replika najčešće su korišteni pištolji, mada ima jurišnih pušaka i poluautomatskih snajpera i svašta nešto. I treća grupa su spring replike ili ti replike sa oprugom. To znači da pre svakog pucanja vi morate ručno resetirati oružje. To su pumparice i snajperi koji se koriste u susretima. Mada ima i pušaka i pištolja na spring sistemu, ali one su više u kolekcionarske svrhe, nemaju neku praktičnu primjenu na terenu. Raznolikost uniforma je još jedan zanimljiv element Airsofta. Dozvoljeno je kopiranje uniformi postojećih vojnih, paravojnih, policijskih, specijalnih jedinica, ali također dozvoljeno je i da sami osmislite neke svoje ludačke kombinacije. Cilj je da se kamuflirate u okolinu, ali i ne mora. Pre kraja ovog klipa još bih želeo da vas izazovem na jedan challenge, a to je da puštate brkove sve dok se ne vratimo na igralište i opet ne zaigramo Airsoft. Tako ćete barem imati jedan razlog više da nosite masku kada izlazite iz stana. Ovo bi bilo sve za danas. Molim vas, pišite komentare, trudit ću se da odgovorim nešto što u komentarima, što u narednim videima. Također i iskusni igrači mogu da sugerišu, komentarišu, kritikuju da bi materijal na ovom kanalu s vremenom bio sve bolji i bolji. Sljedeći video bi obradio o tome kako ući u Airsoft svet za nekoga ko nikad nije igrao Airsoft. Ako bude interesovanja za ovakvim sadržajem, objavljivat ću još. Do daljnjeg, veliki pozdrav!